Yes, bakunze biratira magazine kana ngenda bahikaze kuri micro zacu, kuri kamera zacu, abadukurikirana mu mihingo itandukanye cyane. Facebook mudukurikirana, YouTube mudukurikirana, iratira magazine kuri micro meje producer ndabashikiriza ikiganiro cy'impano. No musi rero namandabwira ngo impano namanivuze ko ugwako bw'u Burundi cyangwa abantu bafite impano zitandukanye. Saba Burundi gusa n'abanyamahanga bafite impano zitandukanye batwituye turabaha ikaze. Rero muri iratira magazine muri studio yacu turagirirwa bakwe turatumirwa ndetse natwe tugatumira uno musi rero twatumiye why not twatumiye mutumire afite impano guys afite impano ko ugende ndavuga ngo impano mba nifuza yuko wewe uri kudukurikirana umenye uti impano yatuzaniye uno musi nayo niyihe impano rero uno musi bizagura ko ushobora kuza kuyisigura jewe ariko yo niza kuyisigura ngira ngo ntuza kuyumva reka ndamuha ikaze kuri micro zacu abanze yidondora bari kudukurikirana kuri magazine hama ndetse nace ninjira mu tubazo dutandukanye kuko afite indirimbo guys afise ibintu byinshi byo kutuyagira tubaza kugaruka reka nawe ikaze kuri magazine okay asante umaze neza ndashima nari kuvuga kukubaza ngo utwo gute ariko bari bariko badukurikirana kuri magazine no wifuza kukumenya ngo je ndakoze kuva kera cyane of course oh my god niwe muganga wumvura imisonga I can do that nasikendo hey namandi bend over Mokuno gwa wendi hangover niwe wafata ukanjana unyanja y'urukundo ukanisha yo mazabo bandi batama guys mavyumvise ali hangover mu rukundo kwiwe ibindi nagomba kubabwira rero abantu b'impano iyo muze ngo abantu b'impano namba nifuza ko tubazanira EMELIGHT karibu cyane kuri magazine asante sana mwakoze muze fresh ndashima Imana kandi nama nifuza guhikaze abantu mugabo kenshi nkunda kuvuga ngo bafise ngo impano mbega wowe nije ndakubwiye ko ufise impano gusa cyane hero abandi bamaze kuvuga ati EMELIGHT ufise impano kwawe okay bikamanda gushimire kuri ico cyambere ko ukoze ikintu nk'icyo abenshi batifuza ko abo bimbwira bibaguma mu mitima yabo ariko no muzi ukaba ugiseruye uri mu bandi bari bamaze kubimbwira ariko wayo wambera bimbwiye kuri kamera bakoze cyane guys mavyumvise ngo nje wambera ndababwiye ko afise impano kuri kamera ariko rero ibi bintu guys iyo mumvise umuntu afise impano fumpa kumubanira mubwiza ukuri abi habizi atembera ziti atliste jewe impano iragaragara EMELIGHT uno munsi jewe nshobora kwenda kuzi hariho n'abandi batandukanye bamaze kumenya mugabo jewe ndashaka rero tumaze duhere wewe EMELIGHT wa kera atayitwa EMELIGHT yaho yitwa okay EMELIGHT wa kera atayitwa EMELIGHT kuvuga yitwa Emeli niryo zina bose bari banzi ko ufite myaka mike jewe ndakuzi udandaza impuzu uva mu mpuzu uja muri music gute okay ni kuvuga n'ubundi ntaho biraje dusanzwe tubikora ariko iyo nta muratungwa n'akazi kamwe cyangwa n'umwuga umwe kandi sinakuze numva yuko no dandaza ariko icyo nakuze numva we numva mu music ari nacyo n'ubumbora kumenya ndashira imbere cyane gusumba ibindi hama music rero naho rero nkeneye rero umaze kuja muri music music turabize abantu benshi batubwira ngo ni nakaya ngo nakunda umuririmbyi runaka hama umuririmbyi ndamukunda buke nanjye sanga ngo vyaje wewe ni umuririmbyi uwashaka ko yagutumye winjira neza muri industry okay ufite gwera bye navanga nkunda umuziki natwatangiye turi aba danseur pole mais twumva ko twobivamo tugatera yindi ntambwe apara y'ivyo navuga yuko umuntu yanyatiye cyane yari n'umuririmbyi yabaye muzehe biwanje ko rero umuntu akunda ko yari umuntu bizera mu kuvuza piano cyane niwe niyatiye ko nakuba mbona hari hose agwa mu repetition budahera ebana nkumva amanota ari karanyataka nyene gahoro cyane baratangiye gukunda music nkumva indirimbo z'abahanzi batandukanye ndumva nanje ko nuba mu bwo buzima uvuze ngo muzehe wawe subiye ko muzehe wawe yavuze gitari cyangwa yavuze piano ndingiti bisigaye ko nawe rero kuri piano nawe rero ushobora kuba uri muri babanze bakomeje wapi ni pole guys gituma mvuze bino wengo kuri piano no sumuntu ngo wasanzwe cyane umukene neza uzugene muri Master Muzik no kenshi nzo gusanga ni mpamvu no munsi nkeneye ko tugaruka gato kuri Master ashaka ari mu baririmbyi aba producer ndetse bashigikiye impano z'ugwaruka Master rero ukuruwe muhavuye mugura rero byahavuye fatinzira byatanguye gute muri na Master okay cyambere benshi barakunze kumara icyo kintu kubona ukunda kuboneka cyane muri Master Muzik icambere Master Muzik n'umuryango ni one family one love hama Master ngene twaturanye tuvuka hamwe tuvuka hamwe ahubwo twabaye hamwe cyane
Ngozi kuko ari usanzwe vuka nakuze numva bakora umuziki wa Masterland ndababona hama kuva Ngozi ugaruka ngaha muri capitale niwe yagumye nyatira cyane ndumva yuko nango ngomba ndamwiheka ko cyane gusumba bivanye n'umutima mbona afise wa mutima w'urukundo guys mwavyumvise umuziki uva hehe uva ruguru tukawuzana mu muji tumaze gushikana mu muji twagerageza kutuwagura ubu rero muri Master Muzik baramaze kugubwigenge wewe wavuze ati jewe EMELIGHT Masterland Master Muzik ibaye family ubu rero fokenda ivyaza umusaruro muri Master Muzik amaze gukorera indirimbo ya mbere indirimbo ukuntu rero indirimbo havuja muri studio ko Masterland mari umuntu wa mbere agoye Masterland ashobora kuba agoye kugira ngo akwemere gukorera indirimbo bivanye nuko ababona menga nturaba matiyo kugira ngo ashobore kurimba indirimbo nziza ndetse ngo ayishira habona sorry je nava no kuvuga nkimara kuririmba nkija muri studio isoro indirimbo ya mbere twa Sweet Love yaragize ahishikana cyane mu muji wa Ngozi no mu yindi mingi itandukanye ma province ari proche ya Ngozi iyo ndirimbo yarashitse ahantu kugeza naho wari wese adashobora kuba yo kwekiranye EMELIGHT kugeza naho numva ko mengo studio za ruguru ndazirengeye aho ni muri cagiye Master Muzik yari yamaze gukorera muno muji uzanda va ruguru inje gukora umuziki ngaha nasura nkaduka ariko ndabona ko ndiko nabona imvune cyane muri je ndavuga ati uzanda ari amatike manuka nduga fo yuko nicara nganye so Master Muzik banyakiriye neza ibintu bigenda fresh barankora indirimbo bakimara kunkora igikorwa ca mbere naracho numva katande hano shobora kumva kumengo no kwirukira cyane mu gihe hari aho ntaragera ko njabu ku Burundi ngo ngenda handi hantu ya muri iciro navuze ati reka mbe nagumye ngaha kuri Master Muzik nuko mwe bamfata neza bakamfasha byinshi binatandukanye ibindi bizoza aho rero uciuza ngo ndakubaza n'ikindi kibazo umaze kuba muri Master Muzik rero tumenye ko umuryango wagutse cyane urimo abantu batandukanye ndetse hari n'abandi bantu twakunze kubona muri Master Muzik atari ko bari muri label ariko basanzwe bari muri rya group aho ndavuga nk'indirimbo havuye gukora yitwa Ngomya aho gukorana na DJ NC wamutoye kuko yasanzwe ari umuntu ari hagufi ya Masterland cyane ubucuti bawe na DJ NC bwahereye okay kuvuga DJ NC anzi nkiri Ngozi nawene baraza badugena ba Satbi akoreje shora kubakira iyo turi mu bitera bitandukanye hariya ni saranye ntandabana bereka mu DJ abishoboye abizi cyane shitse ngaha naho amba hafi cyane gusumba izo naho anyereka inzira zimwe ntari gushikaho kuno munsi cyambere manze shimwe DJ NC nambwiye ati respect warakoze niko kuba twotora ivyo kumva kumengo twokora niyo ndirimbo ama Master Muzik nayishira mu kuboko yazira bikora aho rero utuma ngaruka ibibazo igituma n'abagiye DJ NC nuko twavugana kuri Masterland ariko si DJ NC wenyine mwakora je ndiko ndakurikirana cyane yavuga ndiko ndi mu bantu bashaka kuba bagerageza kugira ngo baza bararaba impano zikiri hasi cyane mugabo zibishoboye kugira ngo ari cyo nshoboye dufashanye aho ndavuga kugira ngo uhabushikira Kamirigado Question Boy okay ndumva bese no bashimira kandi sino nkagenda nabashimira hose ni kuvuga Question Boy nawe nami ndamukunda guhera kera cyane nkiri mu danseur ndetse aba muri ariya za Kayanza tukiri mu interna umva ndamukunda cyane gisore indirimbo yande rero natangiye gukora na Fabio keza naho shitse ngaha muno muje nyene tukuma turavugana cyane kumusaba kora barambira ati umuntu wanje ngo dukore nenda mushime nawe ne umutima w'urukundo yanyereze kandi ibindi biri nyuma ndize n'ibindi tuzabikora respect cyane kwa Question Boy guys igituma ndiko mvuga ibyo oye nuko uno murinzi wanje yangendeye no munsi suwavuwa mvuze ngo no wavuwa yegome mugabo suwavuwa cyane kuko jewe no muntu ngerageza kubona aragerageza kwiyegereza abandi baririmbyi bashobora kuba baranditse izina cyangwa baragize icyo bafashije muri ino industry ariko rero uno muririmbyi rero no munsi zinzwa no munsi hari indirimbo rero nshaje jewe ntabwo mvuga ngo nishaje mugabo ko naimaze kuyumva ni indirimbo yise Abe yarimbanye na Rajo Raster abatamuzi Rajo Raster ni umuririmbyi guys ashaka kubwira ko ino industry ntibyoroshe cyane abaririmbyi kuba waramumenye ariko umuririmbyi agatakara burundu ntumenye ibyo yatakariyemo akagenda akagirira ariko umugabo umunsi urizina ukumva no muririmbyi runaka muvumbu yamugarukanye aho roje ucutuma tuza kwa kudirimbo Abe mari na Rajo Raster Rajo Raster je ndamuzi kuva nkiri umwana ari muri industry kandi abishoboye neza abizi neza cyane
ariko buke Rajo Raster ukuntu yatagenda ku buryo abantu mvuze Rajo Raster ndazi ko ariko badukwirana ku Yagarutse magazine Rajo Raster iryo zina ushaka kumenya ni rishasha mu maso mu matwi yabo ndakenera we umbwira ukuntu rero Rajo Raster havuye umutora okay ni kuvuga Rajo Raster ni umuririmbyi abizi kandi azivyarimo na wene kuzima k'umuntu nako rero nawe reka mvuge yuko n'umuriro iyo watse haragira nubwo utawusemwa amazi haragira ukazima wonyene ukizimya wonyene so novuga yuko Rajo Raster gutwana kuri wiwe nuko ari imisirami igikorwa ciwanje haraba umuntu aduhuza barumva yuko hari ikintu nakoze kizima aravuga ati okay mpetire kandi amurade shore gukora indirimbo so nanje kumwumva ahubwo nije nagiye kumurondera yaranyumvise nanje ndamwumva ndumva yuko ari umuntu abizi azivyarimo kandi yarakoze cyane Rajo Raster baramuzi afse tuziwe muri Facebook Music abikora neza bimeze bye novuga yuko ari umuntu w'impano ikomeye cyane Rajo Raster guys iyo byase muri music iyo byase kuririmba ndonde ibindu jam Rajo Raster ashaka ko yegina bivuze kuririmba binga ntibiriko birapasa neza avuga ati reka nje muri production ngo production none numvise nawe atoroshe aho rero kugira ngo abantu badukurikirana ku Yagarutse magazine baza kumva neza ibyo turimo ndakeneye twinjira mu kantu gato nyakabe kugira ngo duhave tuce turaba utubazo tubiri muri ryo ndimo ko numvise umengirimo utubazo twishinda kubaza hama dusezere abadukurikirana ku Yagarutse magazine uturirimbire gatonya muri abe kugira ngo tuje turaba ukuntu twagura utubazo tubiri cyangwa dutatu abe bebe ni mugonjwa nawe ndorangudawa kirumara mu buzima ndakurota mubuze umunota umwe nkatigita naramaze kuba uwawe ikirato ku kindi ni dodo akabushe ku kandi ni nkwenkwe niwe umenya uko ngenza wewe muganga umenya aho ngwaye harahiriwayo wose fata siniteze kukurekura cakira ndiko ndatigita guys Joshua kuvuga yuko ino ndirimo nkiyumva naribaje ibibazo byinshi cyane kuko naguma nibaza Rajo Raster yaririmbye hehe yaririmbye hehe ndavuga ati none yaririmbye hehe Rajo yaririmbye hehe mugabo maze kwicana avuga ati indirimbo bwabo ndirimbo imeze neza cyane je ndashaka rero tuze muri iyo ndirimbo hari ahantu uvuga mbega ikirundi mwebwe mwandika ndiko nakwikina ibigana abakurambere bavuga baravuga ko umuziki wa kino gihe nta kanovera ugifise marango mu majambo bandika ngo sinzi se wewe mu kwandika uhoro uca ku basaza cyangwa kwagira ati jewe ujya kwandika sikirenga mfashe ikirundi gisobanutse neza okay sanzwe kwandika suguruduka urabanza ukicara ahantu kiyumvira eske iki kintu ngo bamaze ndirimbe niki gifise isobanuriye kizotanga message yihe so hagize ico numva kindidane mu mutwe ijambo shiraho hantu mba numva ko ico kintu cyo habera ndabaza abankuriye abaza ati ikintu byogenda gute ariko twakuriye mu Burundi nakuriye mu Kirundi ndi umurundi ni kuvuga ndibaza ibinanira mu Kirundi n'ibiki ko twari gisigura y'amajambo agoye byazana no bantu barabyabita ko twakoresha ama primaire guys harone nshaka nsigura kandi yavuze ngo hahiriwe amabere cyane hahiriwe kubyara hahiriwayo wonse guys mwabivuze ngo hahiriwayo wonse tubwira ko kandi ngo hahiriwayo wonse ajaze gutera iteka nuko buko cyane ya okay ni kuvuga amaze kuvuga ayo wose mba nashatse kuvuga uwamuvyaye niwe kuko ayo yose gare yuko namabere ya nyina nawe ari kuriwe imbere nyina wo muntu nariko ndavuga guys mwabyumvise kugira ngo udatuma canke udakomeretsa naka gerageza ukuntu basi koresha imvugo mbabarira amatwi uvuga uti hahiriwayo wose nuvuga ngo hahiriwa amabere ya nyoko guys mwabyumvise bana baririmbye bacu bashaka kumvise ukuntu bandika ndetse ukuntu biyumvira kuko ibintu ukuntu bandika biranantangaza cyane kuko umuntu ukabona umuntu mwanya mutoyi ngo kagerageza ukuntu avuga imvugo mbabarira amatwi kugira ngo adakomeretsa runaka EMELIGHT habariko baja ku musozo w'igano cacu Juyo nakira abaririmbyi batandukanye ndagerageza yuko nabo bagerageza gushima canke gusaba mbese nka wewe nk'ico wosaba wogisaba nde wosaba iki okay cyo nagereza gusaba nta muntu umwe urica asaba kuko nta muntu umwe yikwiza nuko dusanzwe turacirondeza ntabwo turashika aho tuva twifuza gushika turacabarondera na mwebwe novuga ikintu ca mbere nosaba bariko badukurikirana kuri Rajo magazine bose novuga banze bagire kwanza subscribe bagire share na comment kuri channel Rajo magazine
bavuye hariya baheje hariya ntibagiye mu no gusona kuri ka kengero zaro nka notification so nibava ngaho naho kike no basaba bace birukanga n'amaguru cyane afise ingendesho bagenda ingendesho baze kwirukanga kuri channel EMELIGHT baze gusonda kuri subscribe naho bagire kwa kundi nyene show comment baza kwa koze ikintu kizima cyane guys shokuru nk'abantu benshi bavuga amajambo n'amajambo meza wanashaka mugabo wararundaza bamwita the final uwavuze ijya nyuma avuga ati uhereye kwiratiro magazine ntahandi yahereye yavuze kwiratiro magazine uvuye kwiratiro magazine ugenda kwa EMELIGHT nawe nyine ugire why not agasubscribe nawe nyine bagakeneye isubscribe ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo umuntu muri iki cyangwa umuntu atera imbere jewe umpaye subscribe untejeje imbere urwego ruteye rurenze ariko no bipake na Facebook ikora Facebook guys ndi mu kazi kose uje kuri Facebook reka ugire jeme ibigano amajambo cyangwa ama video postinga bari ibintu byiza cyane tuba dukeneye ko abantu babibona gusumba juzi zirasanzwe guys juzi zirasanzwe ariko dukeneye ko ubutumwa dutanga bubashikira EMELIGHT cyenda cyane ndabukingura ko no tugende mu magazine ukwiranje kana bashibire mu bakoze mugize neza cyane ndumva munezero cyane umurenze kuba ndi kumwe na mwembwe kandi mubanaye mu bikora neza ko musaza mu bikora Imana ibaje imbere cyane kandi mubaho guys nisengesho ryagiyemo ngo Imana ibaje imbere kandi nandi ndabashimiye kubona amazi kwigendera kuri magazine ryo nyene close ko usanga umumenyereye behind the camera yari that creator ciao ciao